Betul. Voilà. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delegação meu, não. Ah, vai. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ibrahim Sisi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله. على الجنة محمود. وأستاذ رمضان أول مجرى تيمين. كنا مياه. Yoni hay kutendungal moɗo en heeɓi hoɓɓe batte ko moɓanɓe ɗo ko ɓe moɓande l'islam yankore ono woni mo jogata haray yoɓe seeno ɓe tawta en ɓe hoore délégation o ko délégation préfecture o no ardiɓe Elaji Amadou Wuri Beni Bofi Diallo. No hikki maɓɓe secrétaire administratif préfectoral o ɗum ko monsieur Moussa Cissé ko teddugal moɗo représentant monsieur le préfet ɓe wondi e monsieur Alassane Balde directeur de la presse. Haray no wonde maɓɓe monsieur Ceerno Ismaïla Alaji Ceerno Ismaïla Diallo hoore conseil délégation spéciale o e inde commune o yahoɗo noon naami hawdu président haray ko teddugal noon haray ko joni waɗi tolnugol ɓe ngo ɓen watte soke je mawɓe meɗen ɓen ha hewta délégation ɓaniɗo Conakry on no ardimo docteur Madou Wuri joni yoɓe feƴƴan en kamɓe kadi ɓe hollana en luttuɓe ɓen ɓeɗo anda ko wonɓe woni ko seeni ka meɗen aray goɗɗo présentant en délégation seeni délégation ko docteur Mouhamadou Wuri Baye kamɓe woni directeur Dawra ay no hikki e maɓɓe Alhaji Mouhamad Saliou Bousso hikki ɗon kadi Alhaji Mouhamad Sadibou Ba hikki ɗon docteur Aboubacry Diallo hikki ɗon docteur Mouhamad Saïdou Diallo
Saïd Diallo hekkiɗon Alhaji Mouhammad Tahir Diallo hekkiɗon Sayko Aboubakir Bari Aboubakir Ousmane Bari hekkiɗon Sayko Mouhamadou Moussa Diallo hekkiɗon kadi Alhaji Saïdou Silla hekkiɗon Sayko Mouhamadou Sire Silla secrétaire o hekkiɗon Sayko Al Husseini Diallo hekkiɗon Sayko Isaba reportergo ɗuɓega hekkiɗon Alhaji Habibou Keita hekkiɗon Sayko Mouhamadou Aliyu Diallo hekkiɗon Sayko Aboubacar Ali Touré Ali Toro hekkiɗon Sayko Ousmani Baye chauffeur docteur o hekkiɗon Ceerno Mouhamadou Boyi Diallo hekkiɗon ka Sayko Mouhamadou Saliou Ba Sayko Ibrahima Camara Sayko Mouhamadou Ramadana Diallo Sayko Oumar Diallo haray ko ɓeɗo woni délégation ɗewruɗo Konakry ɗon ha tawta on ɗo fiyen waw nawde dawra ɗo salamu aleykum joni ka ɓeyditugol fii jawra o haray ina jeeya ɗo e sukaɓe men ɓe wonduɗen ɗo ɓe tawata hari e ɗuuɗa ɗum wonirde gam ɗum ko Seyka Aboubacry o ɗo docteur Aboubacar Diallo ko geɗal meɗen geɗal tegnire jibinananen ko malal konno ɓe docteur ɓe simaɓe ɗo kadi fof ko jibinande tegnire ɗo ko jibinande saari ko docteur kadi hande tegnire no mari docteur yani docteur mari ɓuuri miɗɗiti docteur ɗo haray ko teddugal men Seyka Aboubacry o ɗo mo jeeya e waɗɗo matiére ɓurɗo himmude on fewɗo ɗo ko honno woɓɓe jangguinirte andi ko ɗum ɓuuri himmude par ce que enen en hatondini heɓugol gandal e sa heeɓi noon gandal ngal heɓano jangguira matiére ji ɗuɗɗuɗin heɓano gollira haray ko ɓeɗo anni artawa en ga surtout sukaɓe ton ɗo wonɓe janngude ton ɓe torani en ton ɓe eti ton ha ɓe fottani ɓe haldi kamɓe kadi ɓe walliti telimne tele makka séminaire ɗo eɗen woyi kutisude koye ara waɗen séminaire kono ɗo e ngal ko kamɓe inisi tawtidire docteur Madou Wuri ɓe faabore oɗo enen noon ɗum no moƴƴani en par ce que ko faalɗen ko ɓeydagol ganda en toriti Allah yo allahu ɓeydanɓe ɓeydanaɓe yaaji en ara ɗum ko teddungal préfecture on ko teddungal secrétaire général haray si ɓe ari ko sukaɓe ɓe en wawata ɓeydude présenté ɓe ɓe hiya haray ko ɗum ɓeydi kayno ɓen ɗo haray ko ɗum fof allahuma salli ala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, summa salatu wassalam ala man la ilaha. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Haray ko ɗo ɗen ɗo ko fi intervention ji yani makoɓe ɓe haray no jeeya e jonnuteteɓe ɗo konngol ka aranu e yeesoɓe men ɓen ka commune waɗi noon ko kamɓe woni ko werni oɗo jama fof haray e inde président délégation spéciale on Alhaji Amadou Bayilo ɓe jeeya e conseiller ɓen ka commune ɗon haray ko kamɓe woni ko tolnata e jama seniɓe fof ina e délégation ji men ɗi ha e onon teenoran ɓen ka sous préfecture haray Alhaji Amadou Bayilo konngol ngol wattama e sottoje Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala. Welcome to the Mokufa Kramoko Remain. Up the road Daura coming to the I Congo community use the law. The president délégation spéciale, Monsieur Mamadou Ali Chiri Aïdra, Rabi Al-Abed. Une délégation spéciale pour membres de la communauté. Et une Monsieur le préfet Mamadou Ramadana Diallo, préfet de Télémélé, à la communauté.
directeur général affaires religieuses préfectorales et communales haray ɓe maaki ko sadi ko tooli e inde jama on fo ko sadi jama on fo ko tooli maɓɓe ko sadi karamokoɓe ɓen ko tooli maɓɓe haray en weltanike Allah subhanahu wa taala allahumma salli ala sayyidina wa sallim. Alhamdulillah haray jarni ɓe kamɓe Alhaji Amadou Bayillo en weltanike ɓe ko tolni en sanni en ka commune ɗo haray sin ɗon yawti en jonnitay maako on organisateur ɓe ɓen haray ɗum woni yeesoɓe ɓen ka association pour la promotion de la culture islamique et le développement non haray ko village Sadibou ko kamɓe woni ko ardingal ɗo dental. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Haray e inde oɗo association Jamiyatu Tatwir Saqafatul Islamiyya haray ko adi ko men weltanike goto kala ka o ɓangori o seeni. Haray men teddinirimo kadi oɗo dawra men wonɗo e wadde ɗo e nder ɗeɗo balɗe tati. Haray oɗo ko dawra ko faala ɗen fuɗɗade ɗo tawa hitande kala en waɗay oɗo ka santirɗo enen e musidɓe men wonɓe e jangude ɓen ka arabuɓe ɓen iwɓe telimire ɓen e janguɓe arti ɓen en fuu hawtiten jonnidiren sookeje waawen wadde oɗo telimire ɗo. Haray ɗum ko teddungal mon ko teddungal kañum mawɓe men ardinaɓe ka islam ɓe. Si ɗum feƴƴi haray karamo ko ɓen ɓe woni newnanɓe en ɓe seeni ke hiɓe woni pere fi jannugol ngol defte ɗen addama haray si ko ɗum Allah muyi en fuɗɗoto dartuji ɗin joni inchallah e nder ɗeɗo balɗe tati. haray ko ɗum woni ko mi andita toon. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nam haray ko hikkotoɗo ko intervention kamɓe halfinaɓe oɗo dawra ɗum woni docteur Mouhamadou Wuri Bari. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Secrétaire général des affaires religieuses et bébé Seno Diben, représentant monsieur le préfet et bébé Wondi Benfou, représentant commune et quartier on mokubabe be Allah tawni do e karamokobe on acca hakke haray ko welo welo mola nango wonani en fumi do andi no mi weltori non haray onon kari don weltori non ngal tummodiral fi beydugol gandal ko yowondiri e diina men kan en fof ko en julɓe julɗo on no haani ɓeydagol e gandal ngal alaka hatti ko ya jangu fodde ngurdam maɗan anda buy anda kadi no wodi buy ko anda. Haray o séminaire ɗo ko geɗal ɓe telimile woni ko jonidiri sookeje fi financement o séminaire ɗo wona hay mbuɗu iwa e leyɗe arab ko fiɗidirgol a ittay ha sabakari min kadi mi itta ha sabakari ɓay déplacegol yimɓe ɓorde ton ha ɗo e déplacegol yimɓe ka sous préfecture ji ka tummudiral waɗa wo haray ñaamu tawete donc haray karamokoɓe jeeyaɓe e ɓiɓɓe leydi ndin ɗo ɓe toraɓe jeejayoɓe ar ɓe ɓeytana musidɓe maɓɓe ɓen ɗo biru ko Allah andiniɓe kon. Allah waɗi ɗo ɓeɗo bu'e maɓɓe ɓe duɗike ɗo juuɗe mawɓe maɓɓe ɓe seenike ɓe ɓeydoyi kaleɗe arabu wana oɗo en ko Sudan o jangoyi o jangi toon piiji buy gande buy wona arabe on tun ɓe wawi français on ɓe wawi anglais
ɓe wawi informatique ɓe wawi piiji buy wona haray wona gandal dina ngal tum ɓe jangi ɓeɗo e menen on ko Arabie Saoudite ɓe jangi Médine ɓeyditana musidal ngal ka qirritagol moƴƴere nde wonno neɗɗo on kam makko so jibinama ɗon ko ɓen ɗon taw dankotomo ne'amo yango fi makko wakkilo ekkitamo eltamo janginamo so heɓoyi goɗɗum kala moƴƴere nde o heɓi ko ɓen ɗon ɓuri handude e mum taho ala noon moƴƴere ɓurde ko yowodiri ka diina aray ɓe ari kamɓe kadi wallitagol ɗon beru ko ɓe mari feere kon beru ko ɓe andi kon haray matiére ji jangeteɗi ɗin koko wowa jangede ga wona e ngal ɗo fuɗɗi ko matiére ji diina ko yowodiri e fiqhu ɗon ko yowodiri fi julde e fi laaɓal e ko yowodiri e gollodire ko yowodiri e fi ngeygu ko honno sodirta ko honno yeeyirta tawa a natali e ko harmi ko nder ton e hadisaji ɗin e tawhide on e sellingol jande nden ka alqur'an e ko wayi tawara noon haray ko ɗum ɗon woni ko fanda kon e séminaire on ɗo e kala ko ɓeyditoyi toon waɗugol conférence ji fi sensibilisugol yimɓe ɓen faamugol diina kan e faamugol huwodire ɗen e no faamodire e ɓuttu no wonira e leydi men ndi noon e enen kadi no heɓiren développement e nokkel ni fof développement wona heɓugol jawdi ndin tun développement ko formugol neɗɗo on ha o wona nafowo o wona moƴƴo o wona moƴƴinowo sabuna si tawi neɗɗo on moƴƴinaka ko jawdi ɗuuɗi takko makko o wawata ndi hutorde no haniri noon donc haray ko ɗum ɗo woni objectif ɗi séminaire ji wona ɗe waɗede leydi ndin fof wona ɗo tum wona e waɗede meɗen iwri e ɗe balɗe laabe e leeluma e maamu waɗugo sifa ɗi séminaire ji goɗɗum ngo tawa meɗen wonde woɓɓe go iwɓe e leyɗe yaasi goɗɗum ngo hara ko ɓiɓɓe leydi laginani ɗo tum haray men weltori tooli on min weltori assistance on min weltori tambitegol ngol haray en fof ko en ko lowre wotere ko woni mo ɓe ko mari feere kon ko ɗum on tigi watta koko beru ko marɗa feere kon ko ɗum ɗon nafirta yimɓe ma ɓen dokkal Allah ngal ala faɗuɗo kono no waɗa hara oɗa no mari ngosengo ɗon no ɓurdi oɗa ko ɗum te takamul woni solidarité jogodiral koko tawata min miɗo mari feere kon amara feere mi wallire ɗum ɗon ko marɗa feere mi mara feere ko wallirami ɗum ɗon hare min weltanike délégation ji seeni ɗi fof mi weltanike mawɓe men ɓen ɗo tambitagol diina kan tambito karama koɓɓen tambito activité ji wona ɗe waɗiri ko yowodiri e religieuse on haray on jarama mi weltanike kadi participant ɓe ɓen ka séminaire woɓɓe no wi ka woɗɗi ko fewndo golle kono haray koye ɗum ɗon hejjindinte piiji ɗi on fof on jarnama on weltanama barakallah fikum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nam haray si feƴƴi ɗo en jonnitay maako on kamɓe secrétaire général préfectoral affaire religieuse on halfinaɓe diinaji ɗin e nder préfecture men Télémélé Elhaj Amadou Wuri Teli Bofi Diallo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Haray men disi que monsieur le général Cissé, représentant monsieur le préfet et délégation Mappéon, et inde secrétariat préfectoral des affaires religieuses de Télémélé on, men holli o association meɗen ɗo onon délégation seyniɓe ɓen ko saɗi mon ko tooli mon ko tooli docteur Mouhamadou Wuri Bari e délégation ɓeɓe seenodi ɓen fof ko kam on ɓaŋi ɗon ko kam on seeni ɗon onon darlo 14 sous préfecture commune urbaine notiɓe ɗo ɓen ndiyan kunkure tomini kakrima lagi min wi on ko saɗi mon ko tooli mon min weltori ko nodda ɗon noti ɗon kon ko noddandu islam ko fi ɓeydodiral fi diina
haray en weltanike kadi délégation docteur ɓe men e ɗowtuɓeɓe ɓen ɓe fuu hari hanki yen andi ko honno fewdorno hande kadi yen mari docteur ɓe buy ɗum alhamdulillah rabbil alamina yettore wodani Allah tawde ɓe ɗo fof ko ɓe men telimele ɗo ko ɓe jibinande telemele en weltike fota telemele no fuɗɗorno weltade fewno docteur Alsayni Diallo kamɓe woni premier heɓgol doctorat en Guinée hewti ɗon kadi ha docteur Mamadou Wuri Bari Tenkora ha ɓe docteur ɓe meɗen ɗo fof ɓay tan on raɓɓi ɗen ala e présentude fou haray tigi tigi on haray en tori Allah kadi yo Allah nawran en yeeso sugu ɗum ɗo ka meɗen haray ko honɗum men hollata on e inde secrétariat préfectoral des affaires religieuses on ha hewta inspection régional on ha ka national haray ko ɓuttu e pottal sa'i hande on ko sa'i fi ɓuttu e pottal mo beeka woniri yo ɗaɓɓan en nuka leydi men ɗo ɗum kadi woni ko men landi telemele ɗo enen ɗo yen weltori yen nani yen jaɓi fi ɓeyde tanede nden kono fof koye julɓe koka julɓe musidɓe maɓɓe ɓe ari yen hamdini kadi yetti Allah hay goto enen ɗo e mandaki e mama soro men mamanta soro men wiya ɗo ɗo ko naada e l'islam en fof ko en ɓi julɓe haka ha ɗoyi enen ɗo fof kadi hay goto e men mandaki no rewa leggal ma mawɗo mum no rewa hayre ma mawɗo mum no rewa no shirka rewa sanamuru ayeje heferaɓe ko jippino heferaɓe ɗum hawrale mawɓe men dey enen en yetti Allah so yi araboɓe go jangga e Qur'an seeɗa tum wulla hara kamɓe ɓe andi kono baba maɓɓe wawno enen noon mawɓe ɓe nano wawno alhamdulillahi rabbil alamin en yetti Allah fota e ɗum ɗon ko yettugol Allah fota on nema mo Allah waɗani en ɗon haray min weltanike délégation on min wi ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe haray ko saɗi mon onon seeɗi ɓe fof kadi ko tooli mon haray min jarni on telemele ko ka mo on ko ka meɗen haray miɗen tori on kadi ɓeyden fondo fi pottal jama on fuu no nanodirira nde wonno Allah tabaraka wa taala o wi en wa ahtasimu bi hablillahi jami'an o haɗali ɗon o wi wala tafarraqu o wi on fof jogoniri e ɓoggol din Allah kam o wi wala tafarraqu wo taw settude ko enen julɓe wiya ɗum wala tafarraqu a wata en sertu e jogodirgol e haqiqa on e dina kan e sunna annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam haray ko no tuwori ko men hollata on men jarni on men weltaniki on fota ko seeɗa ala e mum allahumma salli ala sallam alhamdulillah haray en weltanike secrétaire général on haray si ɗum ɗo yawti en jonnita e maako on kamɓe représentant de monsieur le préfet ɗum woni général meɗen on monsieur Cissé ɓe udditana en ngal ɗo tumbodiral d'accord bon vous allez me résumer assalamu alaikum monsieur le secrétaire général préfectoral chargé des affaires religieuses de Télémélé, monsieur le président de l'APROCID, chers distingués, monsieur le directeur préfectoral de la pêche et de l'économie maritime, personnalités venues de tous les coins de Télémélé et d'ailleurs, ici présentes, je vous salue au nom de monsieur le préfet. secrétaire général meɗen on yontiɓe monsieur le préfet ngal ɗo tumbodiral wadi ton e disike secrétaire général meɗen on haltinaɓe dina islam kan e nder leydi peɗinɗel ndi e disike kadi e kañum haltinaɓe ɓen teɗen ma ka pêche e disike haltinaɓe ɓen ka commune meɗen ɗo hara ɓe disike kadi onon jama julɓe seeniɓe ɗo fof fi kawegol ngal ɗo tumbodiral. À l'image de mes prédécesseurs qui ont intervenu,
vous allez me permettre, au nom de monsieur le préfet de Télimélé, le colonel Mamadou Lamarana Diallo, pour vous transmettre ses salutations les plus chaleureuses. Il aurait souhaité être parmi nous, mais très malheureusement, il se trouve en mission hors de Télimélé. En son nom, nous vous souhaitons la bienvenue et un agréable séjour de travail à Télimélé. La physionomie de la salle que je vois me rassure parce que il y a l'hétérogénéité, c'est-à-dire les classes d'âge sont différentes à tel point que cette association a encore de l'espoir pour continuer ses activités pour l'intérêt de la religion islamique. Merci. Merci beaucoup. Donc, l'objectif qui vous envoie ici, en cette période de culture, en cette période de grande pluie, c'est d'augmenter votre niveau d'apprentissage et de pratique des activités religieuses, surtout des activités importantes. Donc, notre pays est un pays laïque, reconnu par notre constitution, mais dans cette laïcité, la religion islamique occupe les 90, voire 95% de la population guinéenne. Donc, de telles rencontres, de tels séminaires, c'est pour continuer à garder ce flambeau, pour continuer à prouver que réellement, l'une des meilleures religions dans le monde, c'est bien la religion islamique. koyen waaw kadi e nder golleji ko waɗeten kon e nder ngal ɗo ɗaɓɓugol gandal ɓeyden kadi feññingol teɗen ma ka comportement ji meɗen yani ka jikkuji meɗen hollugol wondema haray diina islam tan ɗo woni diina tigi wakan ka ɗo woni diina haqqi awakan haray ɗum ɗon koye nder jikkuji men ɗi waweten andinande ɗum ɗo yimɓeɗen koye nder ɗiɗo jikkuji men waweten kadi foɗugol hedditiɓe ɓen ɓe tawta en kadi gonga. Tant qu'on vit, on apprend. Que ça soit dans n'importe quelle langue, tant qu'on vit, on apprend. Par conséquent, la religion islamique nous cultive pour lutter contre la violence. La religion musulmane nous cultive pour renforcer notre union nationale. La religion musulmane nous cultive pour savoir qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Alors, il ne faudrait pas que
nous soyons, à travers toute notre culture, auteurs ou partenaires des actions de violence, comme à un moment donné, les politiciens ou d'autres avaient tenté de passer par la religion islamique afin de la nuire à travers le monde. Donc, ce type de rencontre, ce type de renforcement de capacité nous évite à aller dans ces mauvais sens, mais plutôt renforcer l'unité nationale, pérenniser notre religion et éviter vraiment la violence. Arabe holli tanke neɗɗo hino wuuri fannin goɗɗo hino wuuri hara hino wawi jangude harayle ko ɗum annabajo men on Muhammadu sallallahu alaihi wasallam janni en wondema haray julɗo on ila nyande o jibina ha nyande o maayi ko yo jangu. Naam, haray ɓe holli kaɗo diina men islam ko diina andinay ka goɗɗo ko honno o wondirta e julɓe ɓen, ko honno wondirta e jama on fuu. Haray kaɗo diina men islam ko diina tonguka piiji bonɗi ɗin fop, wano fiimugol dorogu, yarugol beere e sifa won ɗin ɗon pankareji fof. Diina meɗen kan haray hino woɗɗiti ɗum hino haɗi. Haray diina men kan hino haɗi tooñe. Haray en nanay e wondeji goo gereji no waɗa ɓe inna ko julɓe ɓen nanay wondema woɓɓe no fellidiri nokkel kaari ma bombuje no buga nokkel kaari ɓe inna ko julɓe ɓen. Haray ɗum ɗo fuu ko ayɓe islam ɓen woni e waɗude ɗum ɗo fii tuningol diina meɗen kan. Haray enen hiɗen dandini ɗum, hiɗen woɗɗiti ɗiɗo jikkuji bonɗi. Haray ɗum teppude ɗum noon haray toujours enen koyen gollitir diina men kan ko Allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗo men on yamiri en ko si en woni e ngol ɗon laawol en faljata. Au nom de monsieur le préfet, alors, nous vous demandons encore une fois à plus d'attention et surtout à plus de participation. Ceux qui sont là, c'est nos frères, c'est pas des formateurs étrangers. Tout ce que vous n'arriverez pas à comprendre, ne vous gênez pas. Certains même sont plus âgés que les formateurs. Donc, ne vous gênez pas. Demandez-leur, ils vont vous transmettre le savoir que Dieu leur a confié. Mais si vous venez, vous ne participez pas à l'objectif qu'il vous a envoyé, vous aurez fait une présence, excusez-moi, plus ou moins négative. Et nous vous encourageons, au nom de monsieur le préfet, à participer pleinement à la réussite de ce séminaire de l'APROCID. Haray ɓe holli wondema ɓe tori jama on e inde préfet taweteɗo o ala fewndo ɗo ka nder préfecture meɗen. Haray ɓe tori ke jama on seeniɓe ɗo ɓen fof fi oɗo séminaire yoɓe udditu noppi maɓɓe ɗin ɗotte gite maɓɓe ɗen ɓe heɗito ko ɓe wona e janginede kon e nder oɗo séminaire. Toujours ɓe ɓeyda kadi wakkilagol fi honɗum fi ruttoygol ko ɓe jangi ɗo si ɓe yiltoyke ka maɓɓe. Haray ɓe holli toujours oɗo séminaire haray ko fi meɗen woni ko o waɗira. Haray ɓe seeniɓe ɗo fi jangingol ɗen ko kotiraɓe woɓɓe meɗen, ko babiraɓe woɓɓe meɗen, ko miññiraɓe woɓɓe meɗen kadi. Haray hay goto wota ahamu, hay goto wota hersu landagol. Haray hersa ala ka diina, hersa ala e landagol ko anda kon fi on tigi andu o gollitira. Haray ko ɗum woni ko ɓe tori en ko en lando ko en anda kon tawa kadi hara ko landon en ko fi en andu gollitiren. Haray ko ɗum ɗo woni ko ɓe tori en. Pour finir, je voudrais remercier les initiateurs d'une telle rencontre et les encourager, mais en plus, féliciter et encourager les facilitateurs pour se mettre à la hauteur de tous les participants afin que tous les messages qui seront donnés, que ces messages soient réceptionnés et compris pour qu'à leur retour, qu'il y ait une bonne restitution sur leur terrain. Par ces mots, au nom de monsieur le préfet, je déclare ouvert les travaux du présent séminaire de l'association pour la promotion de la culture islamique et le développement. Je vous remercie. Merci. Awa ara ɓe holli kamɓe
aray tammi ko do jama on faami ko maka ko aray be udditani ay tolo dal mengal en weltani ke ben ton ki Allah subhanahu wa ta'ala yobbe ko wurmo ide joddi aray ko wikkoto do ko du'a'u almami be men ben non haray de wondi do e almami be men teddube bangoram ben ka sous préfecture ji joni haray en jonnitay do imamu men sogolon on be wadana jama on du'a اللهم صل على سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنا للإيمان كاملين وللفرائض معدين وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم مستمسكين ومن الجنوب تائبين ومن الحلال مرزقين ومن الحرام معصومين وفي الدنيا مرتاحين وبالآخرة مرحومين وبنعمتك الشاكرين وبذاتك آمنين ومن الفتنة السالمين وعند الموت فارهين وفي القبر ثابتين وفي اللين الساكنين وبالنجر الله وجر الكريم متمتعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. Yo, finanza. Koba ben dong heutali Kalao Dara Manyaki. Kawesi. Konsotani. Dari hoy. ben dong kat Kalao Joncha. Doktor Bange. Doktor Bange, Joncha. Ayo Bange. Bange di.
Non, c'est normal. Beaucoup de succès à votre séminaire. Vous débutez bien que Dieu fasse Ay.